نهاجي برز جميل ابراهيم يا صناص لقل منا برز دم تباش بس باس شبو بشتر بناته دهردم ودم كده رابور درد كفن طاوان الرجيم اسد درما في خلق سوريا ده بهتر ديار دبن لحتى رجا ايرو جدمكو كريزا سوريا دست بكري حتى رجا ايرو تو ريكارن برچاف ده درما في طاوانبار و انجام در و پیک اینرین وان طاوانان ده نهاتنه انجام دان سدام چنه گلو؟ ملا إفارا وجي باش وإفارا بيسر وبينري وحميا باش دمي وحمي باش بن وسباس بومي وانداريا و نكاكو حياة رجيم رسالة نجي خب وجي نجي وير سوريا هبل شامي هبل يعني وكي حساب بير ببينه وكي سزايا سر بسبينه نجو دادگاه ناف دولتی بن برین هاجی چند جرمه ناوی وانکوت هولندا لهایی و لدرن دنجی نه او دادگاه بن تو آلیه دن یعنی دسته و ناگه وی رژیمی یا هنکاش وی رژیمی محکمه بکن ببن بر دادگاه و سزایان سروان بسپینن بریارا بستینن. بله. ما مستا جميل حطناها بتهني چند كس چند ناف وكو انور رسلان اياد دكتور علاء يعني هاتنا دادگاه كرن قالوا اف سيناريو لبيشيا همو تاوانبارنا يان كاركي جدي كاركي رشد دفي حطاكو اف تاوانبار ينكو تاواني جنگي انجام دانه ورن دادگاه كرن بابتا انور رسلان او دي حرتو جبرجو هاتن اوروبا هاتن المانيا وخلقيا وناس كرن وشاني بوليس ادان هاتن قرتن هاتن دادگاه كرن نگو كسي اوجي شامي ياج سوريا وانين بردادگاه المانيا لفر هاتن قرتن اوجي يعني خوياي رژیمی وقتیا بون يانجي صدمه كبيدن هاتبون حتى فيدري وك بنابر خو رادستي حكومة ألمانية حكومة دن ولات دن كربون جبرورو هاتن كرتن وشون بر دادگاه ومشاهد سروان هاتن راكرن وكيدن يعني حياغو أفكسانا لجي خبر لشامي بن لحمص بن لسوري بن يعني أف دولة أوروبية هنا كيدن نكارن وان بينن بر دادگاه. بله. باشه دواره یا سایده یا ساناس پاریزر دوی درباره ده دوی چی بکن یعنی تو بیجی او کسی که منها ناف آین زمان هاتن اوروپای حتی که هاتن دادگاه کرن باشه لهمبر هر تاوانبارکی هر کوجرکی ارکه یا ساناسان چه کرد چه عرب چیه که پیرابن حتی که اف تاوانبار اف تاوان ورن بلگه کرن وجبو دادگاه جهانی ورن پیشکش کردن. ما اركي باريزرا يعني مفناسا يجو قاربن دبر مالبات وخديه ضان قربانيان د بروانيه بكن اركي وان او هرن بيشيا دادگاه ناف دولتي وقبرين همغوت لور سكالا تومار بكنو قلي بكنو او بلغا فيلما صورتا بينن بدن بردستوان دادگاه وكيدن هندري وليت زباور ناكم كسكارب هر قليه ضابطك سوري لبر محكمة سوري بك ويبينن بقرن وبدن اگر بلقاها بن مامسا جميل اگر بلقاها بن فيديو هبن وينها بن دي ساجي نقارن درباس سوري ببن وان شرمزارو ادانه بكن بلقاها بن لسوريا يعني بله هندري سوريا بله هندري سوريا محكمة رژیمین محكمة رژیم حياغو محكمة بريارك درخجي بفرانكس جمار بقرن بينن وكيوي بقر بوليس رژیمین مخابرات واستخبارات رژیمین يعني افاناجي خب خوا نادن بر قناها يعني ناين بر محكمة افتشتكي قد نابز باورناكم تشيبه. بله باشه ما مستا جمیل جواکا ناف دولتی دادگاه لاهای دادگاهن جهانی رخصتن مافی مروان ین جهانی باش به ارک خرابونه هم بر
في تاوان و جينوسايدا كل سوريا كذبه بدست رژیم اسد. باوریام ده نتنه افدادگاهی ناف دولتی دولت دنیای حموجی درباری روشا سوریا و تشتی هاتی سر خلق سوریا بت ارکی رانبون و بتکاری گوفیدا که بگین خلق سوریا و مولو بر بچاف رانبون و نکرن حیانها و از باورناکم يعني دو وقت كي نزيك دولو بكنجيش برغو اذروشا سوريا اغو انا كتيه چه دست درجه رژیم سر خلقه چه آلیه دنه دجی رژیم يجيك دست درجات كان سر خلقه كل عفريني والسريكانية والجريسبي والدريدن افانا حاجتي بلقها نابن يعني حركة دبيز ودبينه والتلفزيونات بلقها بنجي اف دولت ما باركي خورا نبونه اذروش دستکی وان دولت سدم چی مامسا جمیل سدم چی به ارکی خواران بونه 11 سالن تو جورک تاوانو بن پیکر نمایه کو چه رژیم اسد و عالی دن به در حق سوریان ده انجام داید چما خمسارن چما گهدان نادن کریزا سوریه و لگوری بریار نافدارتی 2254 کریزه 4 سرناک نازه بها تماسرت باشتا پرس کرجی دیتنا ما دولت خودی هیز دولت مزن و ایک يعني دولة وان لسوريا هي او بخود خوازن افروش پیدا ببه يعني وان خواستی وی روشی پیدا بکن وک قد سیاستا درویا امريكا بري چند سالات هات قوتن بعربي تقول الفوضى الخلاقة يعني سربردايك بريكوبيك اوان خواستی روشا كولو لسوريا لعراق لدرهان پیدا ببه جبرگو بديتنا من دولة خودي هيز دخوازن يعني في هرمة رجلاتا نافين سينور النهجر دينن وفان دولة هي نهي من وكبري خودي سينوري خوي بري خودي مساحة خور وباري خوي بري وخودي خلقي خوي بري برگو وقو ما قالك جاري خواندي نفسان دني روشنبيري وان دجي وان دقوتن اف اتفاقية سايكس بيكو دبلومات اوروبي بيهش احمق اف سينور دانينو وخلق بزوري خصتنا ناف سينوري دولتها قالك سباس جبو ياساناس جميل ابراهيم لسر شروفه وزانيري انت